Sarayda Ramazan Rajat falan. Cezde tart. Bismillahirrahmanirrahim. Vakti yok. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Mına bugün Allah'ın hükmünün, Allah'ın жақшылығы менен Карагулжа районунун Алтын күрөк айылында мына калыс досубуздун элге берип аткан тоюнда күбө болуп, ушу жакшылыгына бөлүшкөнү келдик. Тойдун башталышы иншалла азыр бир нече убакыттардан кийин торпокту союп, Анка досубуз элдин көңүлүн алганы турат. Дейле Кыргызстан боюнча палвандар келип атат. Бул жак башкы судья бул жак акебиз экен. Атыңыз ким ака? Тайекеси бир тууган тагасы Каныбек аке өзү көзөмөлдөп, өзү баардыгын жоопкерчиликти алып, ушу Каныбек аке баштаган атат. Азыр биз эшикке чыгып, кичине сорундар тууралуу да кичине маалымат алабыз, айчта. Кичине мына жерден кичине сүйлөп дуа берип койсоңуз. Bismillahirrahmanirrahim. Şu olan bugün günü merakasını toy verem de atat. Toy jakşı etsin, özünün baldarının ağır köbesinin azganı yüzüne kut bolsun. Amin amin. Merakası jakşı etip yeldin batası tiysen şu. Yeldin nane tağlay ak taştap bergende baldası ne ötküler. Amin amin. Şunda olup vardığınızlar razı ol ketinizdar şu. Amin amin. Oynap kulüp bala çakaltımın oynap kulüp yıldızın patası tiysin Allah. Yıl soğanda amin. Amin, Allahu Akbar, aytkanыңыз gelsin. Allahu Akbar. Askar Polvan, yakınırak gel dağı. Mına жерде алыстан келген коноктор келди. Буягы Баткен, бул жагы Бишкек, нар жагы Калелин, одон нары Кыргызстан түгөнөт билесиң. Алайку, граница чектеш жерлерде. Assalamu alaikum mehmanдар, алыс жакындан келген коноктор, куш келипсиздер. Мына биздин көптөн күткөн Анка акабыз, Сабатбек Анка дебиз. Ушул ниет кылган экен, ниетине жетип, Кудайым ушу күнүнө жеткизип отурат. Бүгүнкү жыйыны тынч өссүн. Алыс жакындан келген мehmanдар, алып кетиңиздер. Ушу уруш талашы жок, палвандын чекеси канабай, улагы тынч өссүн. Ушу баары жолу жакшы ниет менен келип атат. Кудай калса биздин кул Omadlı yer her bir kolon birden murat gelemez. Oşa жерде birde işengen hitleriniz birden sorumda alıp yetkile. Maşallah maşallah. Allah razı olsun. Batkenden gelip oturat Kadir akam şu ankam ulağın uğu uşa akam senin akam burada kendi oturup geldi 5 saat çocuğun. Ulan yüreğinde canlı var pişken. Bu attın hurmatı attın kadri bu kişiyi beni kayaktan tanıydı. Beni adam tanıydıran adam nesmine. Attan adam da adam tanıydı. Ona Samsar'da çatkalda tanışkamız uşa akam koz ulakta. Şu nesevinem akam akta oynap oturат. Üşütüp at üstünde üzülböy oynap жүрөр gil akara. Maşallah aytkanın gelsin. Attın niyeti öte jakşı. Mına niyetinin tüyü uşu. Birimizi tanımayız. At arkulu, ulak arkulu tanışıp oturabız. Şu bugünkü jıyın tınç ösün akam. Amin amin. Acaka özünüz dua kılıp koyun yani. Amin. Elhamdülillahillazi atamana ve sakhana ve cennana muslimin. Cezakumullahu hayran kasiran ya rahim. Жайылган дастаркандары жакшылыктын ачыкчылыгынын жамандыктын жакшылыгынын бүгүнкү мааракебиз тынч аман өтүп ушул Анканын Сабатбек жээнемин ниет максатын бергенин келген конокторун Алла жаман көз жаман сөз сактагынын бүгүнкү мааракебиз тынч аман өтүп келген адамдар ыраазы болуп ар бир үйдө ушундай той кылышы насип кылсын. Эми Палван өзүң мына алыстан келген коноктор жоопкерчилик өзүң экенсиң эми Kuda kalas el var. жайгаштырып, жакшы маарекен өткөзөлү. Амин. Амин. Eltin umuna kara ulak öter. Maşallah. Oda kalasa bugünkü merakka arnalgan torpak soyulup atat. Şu torpakты şu mingdegen, yüzdegen adamlar karma ulaktabat. Şu torpakты algan aşırı ulangan sorun. Eldin patası, şu bizden Savaetbek Anka balağızın, Tokan Akan bala çakasına tiysin. Amin amin. Şu torpakты oynagan baldar jak, suyunu oynap durken, diyindin jak sötsün tileyiz, amin Allah. Amin amin amin. Elhamdülillah. Bismillah, Allahu Akbar. Allah uşul soyulup atkanı, kökbörgө soyulup atkanı, ulaka soyulup atkan. Şul soyuştu, kutlu, berekeli kılgının, jakşılık Amin, kasiyet amin. kılgının.
şu baldarыбыз, palvanдарыбыздын билегинен күч кубат кетпесин, жүрөгүнөн ыйман кетпесин. Бүгүнкү мааракеде эч ким жыгылбай, тынчаман ойноп кетишин насип кылгын. Жалпы ушул алтын күрөктүк туугандарга Алла ыраазы болсун. Ушундай кызмат кылып атат күнү түнү. Ар бириңиздин үйлөрүндө ушундай тойлор болсун. Ушул кылган батаңыздар, кылган кызматыңыздар ушу жээндериме ушул насип кылсын. Жездемин дагы ушу тилеген максатын берсин. Жезде, өзүңүз. Marakat Türkçesin bazıları şey alsan gelgenleri sıraya bırakmaz. Yüzleri oynayıp gidip bala çakanızlara tinçaman vardı. Bazıların ömrü uzun olsun. Bala çakasından tinç olsun. Alganı yüzünü nasip kılsın. Amin. Dekçine gürek verip koyalım. Жигинди Куда кааласа жакшы аткарып, эл журтубузду жакшы эсен-аман эшигине жетсин. Бел ачты дегендерибиз бар, алыстан келген мыймандарыбыз. Şu bugün akanla жақсы өтсін Алладан тілейбіз. Алған нәсібі бұйырған алат сорында. Амин. Жиынды жақсы башқарып, мына біздің туғандар келген аз ең бұл шектен бері жиын атқарып жүрген Қаныбек деген жігіт бар меді, әжадан. Анан ошондой эл жұрт аябай тааныйт. Şu жиыныбыз жақсы өтіп, елдің потасы Алла берген ак батас Анканын Токонекан балдарына тийсин. Амин, амин. Эл журтубуз жакшы жүз жарык болуп элди кетирген элибиз жакшы кетирип алалы. Амин, амин. Динибиздин жакшына өтүп тынч өтүшүн биз тилейбиз Кудайдан. Амин. Жакшылык болсун. Амин. Амин. Allah. Alhamdulillah. Allah Taalaga çeksiz maktolor bolsun. Ona Kuda kalasa her bir insanın tilegi bolot eken, maksatı bolot eken. Bugün buna Kuda kalasa Jezdem baldarı, Jezdem baldarı kısa ötpey ушундай ak niyet menen toy berip atat. Үй alıp, algan үйү kutlуу olsun, berekeli olsun. Baldarına batal berip atat, avalarından batal berip atat. Kalın jurттан батал берип атат. Кудай кааласа ошол бата түстийсин. Алар айткан тилек максаттарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Бүгүнкү өтө турган мына көкбөрү да Кудай кааласа калыстык менен аябай бере турган сорундарын Кудай кааласа ак ниетте. Амин. Бардыгын ак ниетте сайпериндеп ниет кылып атат чейин Кудай Таалам тилеген максатын берсин. Амин, амин. Аллахым эжебиздин жаткан жерин жайлуу, кабырын нурлуу кылсын. Жездемин ден соолугун берсин. Абаларынын ден соолугун берсин. Пайгамбар айткан, кимдин өмүрү uzun болушун кааласа, ошол себептердин бирөөсү тууган урук менен болгон мамиле деген. Мына Саатбек туугандарың менен өзүң калыс кылып, ушундай бир машвара кылып, кеңешип той өткөрүп атасың. Абаларың берген батасы түстийсин же. Амин, амин. Калысбегим, Дамир акам, кыскасы семьяң менен, үй бүлөң менен бактылуу бол. Амин, амин. Саатбектин келген алыскы жакынкы дос, тага журту, ата журту, тегел ушул дос чарың Кудай Таалам алыскы жерден келип атат, Бишкектен досторуң, туугандарың келип атат. Ошолордун кадамдар жакшылыктарын насип кылсын. Амин, амин. Баарыбыздын үйдө ушундай тойлор болсун. Амин. Жакшы күндөрдү атагылсын, бүгүнкү улагыбыз аман эсен өссүн. Амин. Айтканыңыз келсин. Той башталды иншалла азыр. Улактан бери кайсы бул тартат сразу. Бисмиллаху да алар берсе, мына тартат ошо. Bir arka, tuş. Bunda oturursan ben arka. Tuş. Burak koyduk ya. Oldu arka. Valla da sen çalıkına. Amin. Ya Rahim, ya Karim, ya Mucib, ya Hayy, ya Kayyum. اللهم استغيث سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Бұл дуа улоонун дуасы туғандар. Мына балдарыбыз жыгылбасын, мүдүрүлбөсүн. Бүгүнкү ак той, ак ниет ушул анка жени мен
Savetbek yeğenimin niyet maksatını versin. Şu tokanceden baldarın Allah sala jaman toy jaman sözler saktagın. Her birinizin ışında yüzde jakşı toylar olsun. Tilegi maksatınızdır. Bugünkü marekemiz aman esen, Tırçaman, Cıgılbay, Müdürlübey. Alıstan jakınına gidip tuğandarız. Hakamdan da Şunca yaşıyor, şunca altın baldar veriyor, kendine kudara çıkıp baldarın ne? Evet, tamam, yollar var kudayım. Ne ettiler, bir de kudayım. El içinde ol, el menden ol. Kuday talam kayında yaşını etkilen, dağın etkileri kuday talam verirsin. Çünkü ulak ayağa yaşlı etsin, ıltımaklı olsun kudayım. Esteme barbasın kudayım. Bugün Marakan Türkçesi'nin Valatakan'ın oynayıp gülüp göktün katarında jeri. Bu düğün özüne nasip olsun. Daim şu toy kılıp yürüyor. Allah kesmeden demem. Yoldan çıkıp hadi bugünkü baldar yaşıyor. Hakan o şekilde bak. Bunlar da sonra dikkat duran geçsin. Bir ondan can çıkarıp can çıkar. Bir baştan baş çıkarıp oynayıp kılıp bilen Bağırın olmaz. Bağırın olmaz. Bunu sular bir kalıp başlayalım. hakamda bastırıp kaç işte. Bastırıp kaç. Ulak çıktım lan, ulak çıktı inşallah. Ulak çıktı. Haydi.